Jatend kweth mathoth od bura mar Senate ma bende en Senator ma Kericho Aaron Cheriot sani dwaro ni mondo dar apisa mag obila kod jong'ad bura ma jo mibadhi. Owacho ni apisa moko mag obila kod jong'ad bura mosetiyo kuom thuolo malach osebedo katiyo kanyakla e rocho ratich jopiny e alwora ma Kericho. Kanoloso e skund secondary ma Kapsoit e kar chung' od bura ma Aina Moi, Cheriot nonyiso bad migawo mar doho ni mondo mi okaw okang' mar chik ne jong'ad bura e doho ma Kericho manowacho ni osebedo kaka wasoya kendo weyo achich mag njore thuolo. E bwo dwe achiel mokalo, ji 5 osewito ngimagi e yo magalagala ka Cheriot wacho ni apisa mag obila pok okawo okang' moro amora mar chik. Welcome. Wiki hii peke yake tumepoteza vijana wengi, karibu vijana 5. Wawili hapa, wawili pale chini Sigowen na mmoja hapo katika town Nyagacho, ambaye jioni watu wanashambuliwa. So ile kitu mimi ningependa ni kuanza na county commander wetu wa county ya Kericho. Tunataka tumuulize, katika hawa officers wako wote ni ofisa ama kuna majangili ambao kwa bahati mbaya wanafanya kazi kwa hii police station yako? Police officer yote kuanzia hapa Kapsoit police station ambaye amekaa zaidi ya miaka 3, ile Kindiki wewe ulisema kufikia Jumatatu yeye asireport kwa police station pale na kuelekea hapo. I am asking you as a CS, hawa maafisa ambao wanakaa Kericho more than 6 years wanafanya nini? I have an example. Kule kwangu Kipcheko Road, Nyagacho police station, kuna afisa karibu 3 wamekaa more than 7 years kwa station ya Nyagacho. Vile vile pia hapa Kapsoit wamekaa sana. Nauliza bwana CS, hawa maafisa ambao wamekaa more than 3 years kwa station wanafanya kazi gani? Kwa hivyo nakupigia na kuomba siku ya leo kwamba uweze kuangalia